ljudi, još jedan epizod, danas snimamo Skyblock, nisam na serveru, igram samostalna igra i ovo je malo stariji. 1.1 i da ovdje, znači, nema ništa posebno. U čestu, nebitno. Uglavnom imamo tu u čestu, imamo ovo drvo, tamo bi trebalo biti ovako neki island, a ništa, nebitno. Hajmo započeti. Naravno, prvo što ćemo raditi, uzeti je drvo. Uzet ćemo drvo. Ok. Ostavit ćemo drvo u chest i poenta mi je da dobijem sapling. Please. Yes! Ovdje ako hoćete igrati ovu mapu, link je u deskripciji. Izaberite, stavite, igrajte, uživajte. I da, hajmo ovo ovdje postaviti. Ok. Hoćemo šta god dobro dobiti. Jabuka. Jabuka. Amo. Ok, ajmo prvo ostaviti, bojim se da se neće dobro dogoditi. Ovdje još nešto ćemo raditi. Spawn point. Imam da ovdje nema game of jedinice. Ok, hajmo napraviti cobblestone generator. Ok. Ok, ovdje ćemo ga napraviti. Šta? Ok. Pjesak. Morat ćemo premestiti. Nam je barem da mogu imati cheatove za... da mogu imati keep inventory. Ok, ovdje ćemo staviti sve što nam ne treba. Up. Trebamo još jedno. Ok. Otvorit ćemo ovu planks. Crafting table. Stavit ćemo ga ovako ovdje. To je sigurno bilo loša ideja, na vezi. Oh, ice mountains. Biće ovo teško, ok. Napravit ćemo i ovo. Ok. Op. Nevjerovatno. Ok. Isključit ćemo F3. Naćemo pogona. Treba nam još 2. Da napravimo malo bolje.
Zečeno. Trebamo ubrzati. Brzina. Ok. Ne. Ok. Napravili smo. Skinut ćemo drvo. Ovdje ćemo ostaviti. A do duše mogu smo. Ne, sam jedan. Ok. Trebam da li napraviti platformu. Ok. To je veliki problem. Ok. Ovo će da boli. Ostavit ćemo svoj chest. I. O, ne. Ok, neće trebati. Dalje. Ok, zamijenio sam. Ok, dobro. Ali nedovoljno. Ok, stavit ćemo i ovo sve. Stavit ćemo odmah sapling. Ok. Odlično, znači zvuk. Evo ovdje. Odmaknut ćemo se najbolje 3. Voda se zastavlja. O ne! Ovo će biti problem ako slučajno budem padao. Ovako, ovo će biti dobro. I ovo ću morati spojiti. Ok, pa dobro za sad ide. Ne, please. Dobro. Ok ljudi, to je sve bilo za ovu epizodu. Valjda ste uživali, ako jeste ostavite like i vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!